Anya laki din! Nay, kasla ni sungak matiagpukpukaw iti saan unay nga dayo anak ko. Unang pa'y sunga. Tawanan pa'y nasunga. Oras hindi pa naturog. Kamadakit din nagpupukaw. No, sino ti lumaban rumar? Ala, Salbag kayo amay. ay, No siya. Awan ka po dang kaunak. Mariosep. Net, ipigpig sana ti pukaw na natin. Ay, ti awanan pain at talaga dayja sungak. Kanayon latta nakasta ti aramid na. Unang runanang, ilagbain. Nakaw. Tunggal mabartag. At datang agpukpukaw. Pimala. Unamlano ka ba alam na amin at at tao? Nakalaslas tugkat supot man. Day tangarod ka. Lastog na amin alastog. Ngam supot mo ti awanan pain. Inton kwan, ibagak lang arog kang kuana. Ha? Paminsan pa ya talaga nanang. Ibagak ko nagtumay. Abay ti ko nanang, kat mabuti nga. Oho! Anya laki din da sungak aso po. Anya matan ni sungak. Nalabas matan day nga aramid na. Napalalwan naman tinagbarta kiti rabi. Iso day jay, nagpukapukkaw manin. Di nga tamabain itikas nga aramid na. Ado matan atat tao tinang bagbagakan kwa na. Ngam awan latamot ti pagbaliwan na. Agbaliw ay ang amin digas dyan style ti tao. Kat saan? Ay una yan. Jak nakaturturog idirabi Gapo iti panagpukpukaw na. Oras siya nga ron bakit? Naimbag kumamat ano apagbiit laeng. Ngam saan mo tanagbayag nga agpukpukaw di taigid ti kalsada. Anya lakit din. Bayam, kasyak tuman timang bagbagakin ko na. Barang nga dadenggan na. Wan man lakay, sana bali ta agkumpari kayo. Saan mo't siguro agumurakan ka no bagbagaam. Pagsayaatan naman. Itata nakariingkan. Rumwar ka. Taing ka manin agpuk kapukaw di ta kalsada. Na yan. Bigbigat pa lang bakay. Ako ka man ay nyalaki. Asino kumatisaan ang makaungot iti kasta nga aramid mo? Salbag kide. Anya? Kunamlano naturad ka. Saka laging tuturad mo't no nakainom ka. Aging tuturod man nga ibagbagam. Naturod ang mga talaga. Unay. Apa? Anya? Or-orayek arumar na kiti naglalastog akaroba idirabe ay. Awan damay. Nagtakro na kidi Ni, tasikapay lang ti adaganas ng agsaw iti kasta. Kaya puno mo ti bagbagak. No naturod ako makas kanya idirabe ay. Akarkarito kida. Di rimord ako nga. Ay, tsak amukan ka sungak. Day tala kinalaslastog mo na mabartag ka tinagado. Yama mo. Ikalaagbain ka dagiti tao. Anya? Sigamat pare. Apay asino launa ti karkaritom hindi na minsan arabi. Ha? Pukaw ka matapukaw. Rabi pa pan naturog mo. Asino pa'y kumangay? No, sana dagiti karo ba? Naglalastog paray. Salbagda kay di amin, Anya? Mamamatirum oray may isang. Takro da mga gayam. Ha? Sika talaga pare. Saan ka kumamata kastaan? Inton kwan, tinutupan da ka. Awan mo na. Tutupang ngay bagbagam magparentaw, Awan din na to rin amang labang kanyak. Lastog na lang. At aga daw. Mabutang na mo. Ti bagay ka maskula daw. Masal. Pailang pinarwar ng dakilain. Masal ko naman. Anya? Kaya't mo asawan pare? Dahil taki na maskulado ti bagim ti karkarit kan ipampanakkel mo? Ay, siyempre. Ati. Ay, iso dagiti lastog akaraw ba paray. Lastog na lang ti adaw. Kinapod no na. Mabutang na kanyak. Bakla namin na. Ayan niya laki ti. Kungkulada. Nasaya at tanagranata si ka sungak. Ha? Sungak ang mamartag. Ninahan naman. Pudnomot. Ngamday. Pangaasim man ta saan mo nga ulitan ti inaramid mo di na minsan arabi ay. Ha? Adaw ti kaaruba nga apiktado gapo iti panagpukpukaw mo.
Imbes nga oras ti na nangam si Kamot. Ada ka dita igid ti kalsada nga agpukpukaw. Kayat ko nga ron, nana. Apay nga minaya. Aniya? Karkarita ka talaga na kitilastog akaruba, nana. Lastog akaruba kunkunam. Kat sikan sa laang matilastog dito ayan tayaw. Ni nana may. Sana nga agkarayt no saan daan naglalastog. Anyala. Unay mo dato yung nga nanan. Ayak. Abay siya nga. Talaga nga awanan tinabat-bati abain mo? Anya ka di maninday ta klase ti saludsod. Ay, bakit? Bigbiga man unay. Di pa'y nakakapiti tao, kin nakamulumog. Da ka man sumanaaw. Aniya? Bain nga ibagbagam ka mo tidagas nga raramid. Agasam man, idinaminsan nga aldaw, ni Parim Anton ti may diti balay. Binagbagaan na ka. Sa idikalman manan, ni Antimona manan, tinakisaritakan ka. Kanya kumangay. Man ano ngay, bakit? Ay na, talagang awan, tinabat-bati abain mo, salbag ka. Nagado ka nga. Bagbaga ngay, bagbaga. Una ba? Ibagam kadakwada, tadagiti lastog akaruba, ti mapanda bagbagaan. Saan ka asyak? Ay, Jack, amukan ka. No, pare ko dati pa nagpukpukaw-kaw, tunggal maparte ka. Ay, kaya isuda ati umakari ti pagtaangan. Unay mo, nagsimpal astat, unay. Mapandalatan ni Jibakir, ano siya, kung ululimag kajay. Mayat din na ulimag, salbag. Kinapudno na kumare. Siya kun talaga nga asawa na ti mababain kadagiti amin akaruba tayo. Ay, kat uray asino kat agbain iti kastang aramid ti asawa. Anya lakit din. Kanaon kumot abagbagaan, ngamawan lata. Lastog na lata tinagado. Ay, una yun ti asawam, kumare. Konsumisyon talaga. Naku namo na kumare. Agasam man, binagbagaan pa nila kay mo, ni Auntie Mona. Kansyak nga asawa na, ngamawan lata. Jack mo, no adda pa'y nga tanamnaman ang agbalbaliw. Addalat tanamnama, kumare. Basta bagbaga amlat ta. Saan ka amapukpukawan itinamnama? Addan tulat ta. Ay, makauma matan kumare. Nauma ako na itikas di nga aramid na. Makainom labasit. At datan ngagpukpukaw. Ako namlano kabailan na aming titatao dito lugar tayo. Ado nga rudan ti mangmangag nga agrek-reklamo kontra kankwa na, mare. Nang ro na dagiti mabambannog nga aggapoy ti trabaho ang makainanamot ko ma. Awanan kumare. Isunsa talaga ti kababalin kan katatao na. Nasabat ko, hindi na minsan nga aldaw dayja asyungak. Binagbagaak ngam awan lata. Baribar ti panagsungsungbat na ti awanan pain a lalaki. Talagang awan ti dinggin na asao. No asino man tinatulad di ta lumaba kanya. Rumar kayaw, tagarambol tayaw. Aniya? Ano po? Speaking kini Sungak, ang damanin di tang agpukpuk Ay! ko na lang. Alas 11 tirabiin eh. Aniya laki din aya dayja a lalaki. Nakasla taram di pagi. Nay, may katoy. Inton kwan, tutupanda tapag nakman na lagaraw. Rumar na kita nalastaw. Urayan kayo dito yung kalasada. Urayado kayo. May saklain. Nana. Kayo, hindi Kaputan maskularo bagay, kaputan yaw. Ala, Ay, so ako limong kailatan. So, pag kayo amin doon, magkalatanggi pagbagiyaw. anyat ko na, nana. Kaputan kayo. Kabuteng tayo kano ti maskulado abagina. Iso matipukpukaw na. Paiman, tasyak man ti mapan ijang balay dahin ton pikat. Ha? Wala na. Mapana ka talaga. Takitag man ti laban ti bagbagana maskulado. Ay! Oho! Jaklapat tiyan! Ne, mapanak pala kung may balayo. Nga madda ka madgayam dito eh. Si Kasyo nga. Ha? Nabarte ka pala eh? Ha?
Apay, adda ka din napadangay bagam kanyak si ka bakla. Anya? Adda nga ro di gatang ko iti arak. Apay, anya pare ko mo yan, hoy. Apay sika, naglastog ka. Kasta una lastog mo kat supot ka man. Anya. Lastog mo amin alastog. Ngam saan ka mat anak ugit. Gabuta mabuteng ka. Ha? Kunamsa na jak amo. Oho, salbag ka kini. Hoy, mabaling ka din nga talna ka. Kita ang mataglaw-law, Adata dito tirsina nga mong kasakin, hindi bagbakam na ganong tao niyo. Apay, mabayin ka ama amo anda asupot ka. Ita ulitin na, ital na, Ay, ibagbagak ka na kayo karuba. Unay mo Naglastog ni Syungak ngam supot man. Hoy, una yan. Ay nati bagbagam amaskulado abagim. Nga ibagbagam pa akabutan kita tao. Iso nga awan timayat alumaban ken ka, Syungak. Maskulado nga ibagbagam. Kasan ka mat anak ugit. Anya laki din ko nakmanen. Supot. Tawanan ba'y nagaray? Agyaman, ta, bakla. Tano saan ang mga ano pinasubsobak? Tawanan ba'y? Oh, apay anagawid ka kasta. Anya ayamanan ti basol da baklakan ka ta pagpupungto tamanan. Ay, inton kwan iramida kita apan. Tay pakat ko iya kalsada. Tapno malay ti apan ko kita mantilaing na. Anya? Nagadumat nga imbagamon. Salsalud-sudak no apay ngam saan mamat nga ibaga. Ikakman iti pagnakman na rin bakla. Sa ngagpampanunot. Nagsakit tinakam ko kong na. Oh. Ha? No kasapulan nga pakatak iti apan. Tapno maagasan ti sakit tinakam kaw. Aramidap ko nagtumay. Nyalaki ideng. Nagado nga imbagam kunakmanan. Ngam ala, aramidam man wag paiso ka. Salbag ka kay nga asawa. Ikawin na! Ay, jak man amo kumari. No anya launay ti pagpungpungtutan na kinibakla. Makakatawa man, kumare. Ni, taapay kumari. Amom ka din, no anya't makagapo? Kat numapan ko man ni bakla ijay balayo iti kalman. Mapan na kumakanubagaan nila kay mo. Gapo iti panagpukpukaw naman idi na minsan arabi eh. Ngam nakita namat ijay tersena ni Bakit Magda. Iso abi nagbagaan na ijayon. Anya? Imbaga na kano anaglastog ni Syunga. Karitin na amin, dagiti karitin na. Ngam supot mo't, saan anakugit? Anya? Imbaga na dayta? Wen kumare, naibaga na iti kaadwan ti tattao. Iso akas taunay apungtot nila kay mo kankwana. Ay, kamaudyanan na. Naibagamot lang ni bakla. Barang man isukit di ti pagbalbaliwan na. Anya lakit din. Kunaklakit di ano, makaungat ka matkin ni bakla. Ay, saan kumare? Anya, aga po ang makaungatak kat pudnaw mat asupot. Ano saklang ti awanan bain. Salbag. Amo ko na pay akas taunay aguram kinibakla si Kasyo nga. Napangkamanan nakichismisay, may sakamay. Alaman, ita nga dagkasar dito'y barangay tayo. Ado arak ijay. Ingka manin uminom. Agbarta ka iti kas taunay. Kalpasan na, mapan ka manin agpukka-pukkaw ijay kalsada. Ay, yak kaya rin to uminaw. Iti ka ano man, pulos, jakon raman ti anak ko naktumay. Oho! Kunam lang, dayta, gaputan na amuanan dagiti tattao, tinabayag a sekretom. Anya? Ngampod no, matimbagan ni baklakan ka, sana ya. Ibagam akabutang daka dagiti tattao, gaput na nagdakkel ti bagim, maskulado. Ngam kinapod no na, supot ka man. Ay, exert din ka man, unay mo da. Sopo mo ti magbakam mo. Ni, kita hamkat makaungot ka pa'y. Nung awanti na siya ngay, bagam maguli magkalatan. Nung saan ning kaglaba? Ano ti mo rin? Saan ka day ta? Lumanabig ka rita? Supot-supot nga unay mo dati. Nasusar mo ba? Ti ko namkit de, matmatay ka, itibain ka po iti pan nakabuking mo, salbag ka. Naglastog ka,
Nga mabutang kamot nga ron nagpakugit. Isuasupot ka. Ay, si kalaang tilastog asupot. Anusan kalaang kunak manan ne. Ananusan ang kaya mumuso sa ramay. Una ba? Nay, kasla makapaikawa ita. Ha? Api ang makapaikawa, nana. Itaman pa'y nga awan ni Sungak ang naiwara dito, gapo iti bartak na. Ay na, namimpinsanin ang nagbalbaliw, nana. Ha? Agyaman nakit di akin ni bakla. Gapukan ko na kat saanin nga agbarbartak nila kay ko. Kan kang runaan na, saanin nga agpukapukaw di ta kalsada no kasi asumro ti bagtit na. Aniya, ay kasta ka day. Uray anyat aramidak apamagbagakan ko na. Pulos nga awan ipangag na. Tagayam, nila ang bakla ti makapagbaliw kan ko na. Aniya kayat mo asawag. Nang rugay ti imbaga ni bakla ang naglastog ng supot mat. Ay na! Kasta unay ababay nan arumwar. Iso nga adalatan ijibalay minana. Ay oo na yan. Iso lagayam da ita ti makapagbaliw kan kwa na. Wan na. Ti kinasupot na matgayam ti mangikat iti kinaarang na. Anya lakit din. Amom Sungak, adon ti tattao a mas daaw, kan maikawa da, atong galadapas kan kat awan kan nga agkaiwara. Anya? Imbagak adi, nga iso asaan kan arumrumwar, amapan uminom, kan agpukaw, kan agkaret, di takalsada, gapo iti naibaga ni baklakan ka. Okay, sti sa bamoy, di pa. Katpudnomot, saan aya? Anya ka mo tinamin. Awan pa'y mo ti panangisaki mo kanya nga asawa. Ni, anya nga awan nga ibagbagam, kat namin matan a binagbagaan ka, gampulos nga awan ti dinangag mo, salbag ka. Iso a pagyamanak unay ni bakla. Gapoy ti naibaganakan ka, nagkaro ti lastog bungom supot ka mat, nagbalbaliw kan. Sang kadaguli mo data supot, usarin mo una yan. Tangiwa mo. Ay na, saan pa naladaw ti amin Sungak? Mabalin mo pa iti mapan agpakugit. Iti kasta, marunaw manan ti bain mo kat agsubli ka manan iti kinaarang mo. Salbag, anya laki din. Nakulbutay, nasakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mga anay, bakay? Ala, umuna kayon amangan lakay. Ayabam ti anak ta. Ha? Apay, saan ka kanipay amangan? Sa anak pa'y amabisin, mangan kayo latan. Anya? Age di takman pa'y iti video nga i-post ko. Ado ti video idinaminsan nga aldaw ang nag-record kami iti anya lakit din ken gasat iti biyag. Agidit kanto ka, ti kalpasan ti panangan tayo. Nagluto akpay mo't iti paborito yung asidaan iti anak ka. Kasta ka di, malangarod, ayabamon ti anak na, mangan tayo nga rudan. Nala, umuna ka ng kusina bakay. May sagana kung di makan. Dayjay mo't ako marik abakla. Kanayon nga ag-send iti stars tunggal adda i-post ko a video iti panagdrama mi. Kit maayatan mo't amang buya ka dagiti content mo, bakit? Eso ka na yung agsin iti stars. Ay, ado dagiti maayayatan amang buybuya iti content ko. Ngam addalat tamat ti mabisbuisit. Anya? Asino ko mati mabuhisay? Kat amin mo't amakit kita nga agkumkomment iti pusmaw. Kat nagmamayat mo't ti comment da. Adda di ta kaaruba ti mabisbisit kanyak gapo iti content ko lakay. Anya? Jak manam mo. Awan mo ti dakas nga aramidag kan kwa na.
Nga mabisboy si tunggal agpusa. Sino ay dayta? Ni Gurya Agasa man, tamapan na pa'y ibagbaga kadagiti kaaruba feeling vlogger kano. An-anwak nga taya. Agpupusak laang matiti content ko. Di ka latta baybayan. Bayam latta ka di asumana Mauman tulatta. Sa bagay matkit di Awan ti mapasama ano bang pansina kami ti oras lagi ti tattao kan banag nga awan magkaskan na baka ang lalaki din. Ay na, nasaya at nagranata, kumare. Kumusta nga Madam Vlogger? Si kakit di mo't, vlogger nga ibagbagam mo't. Ngam in fairness, makaparayaw mo nagiti content mo. Makakatawak na tanong ka sa amalidlidaya. Nya, Katuan, tunggal malagip ko ti amin, anagkadkadoan mi iti kayan ayat ko aso makabilang bahay. Ay na, agluluwa akmat kumare. Ngam na mabuyak nagiti content mo. Makakatawa ak man. nasaya at no kasta, kumare. Iso nga itultuloy mo ti agarami iti content mo, ha? Uwan, kumare, iso ka pa iti sagbibinting amo urno. Ha? Naimbag lang adda igatang iti kape. Katuan mo da. Rumbang lang proud ka, karagidar aramidam. Kadagiti sursurat mo kan iti voicing mo. Katuan, mare, uray sa anak analaing nga agdrama, ay kat i-post ko latamot For content purposes ako na tidaduma. Anya lakit din. Oo na yan. Makauma akit kitaan. Big-bigat paila nga agdaydaya modom kasi kagurya. Kasano mo nga minana. Kada scroll ko iti Facebook, dagiti awan share bina content ni Marta ti lumablabas. Anya? Makauma abuy-buyaan. Sika akit dimat gurya. No siya ka magbuybuya ka nagiti content ni Marta kat marayray awak magkait. Kani siyempre, proud mo ta ni Marta amang i-post ka nagiti sursuratan na talagbanugan na may. Anya ngay kumati makaparayaw iti content na. Nagboring nga content. Awan lakit drama. No saan nga niya laki din gasat iti biyag makauma kunaktubot. Ay unay kan gurya. No kunam amauma ka kan maboring ka abuyaan dagiti content na. Apay maminano lang ay ati magi-block. Sika talaga. Ay, black kunto talaga nana. Maumuma ako na talaga mangbuybuya iti content na pasigmot a nonsense. Anya, ayapaw, ti kudam kitday, umapal ka laang kenkwana. Anya nga umapal mo't kay bagpagayo nana. Iti kinaado ti vloggers ang mabalin ko nga apalan ni Marta pala ang mat nagbibisin nga agbalin na vlogger. Kunam lano nagmamayat ti content na kat saan mat. Anya laki din. Sika talaga gorya. Awan mo ti dakas, ti panagkon-content ni Marta. Ngam no apay nga adu ti may bagbagang kontra ken kuana. Nagalas nga raw dagiti kon content na. Nonsense man no para kanya. Oo. Iti kinado, ti mga appreciate iti content na. Sika laeng ti mang babas ken kuana tapna mom. Anya? Ti kunam kiddi, umapal ka laeng ken kuana. So nga instead of bashing, ag-content ka kiddi. Tapno adaman, ti pakakumikumam. San ka tatay tala, mangdadadaw li ti padamatao dar aramidam. Hoy, for your information, sa anak nga agbibisin iti dolyare sa niya, akaskan kwa na. What? Ado ti mabalin nga pagtaudan ti kwarta. Iso sa anak nga agbibisin nga agbalin a content creator kuno. Asaan ba't nga ron asikat? Salbag. Ibagam ti ibagam. Basta siyak, suportado akin ni Marta. Maray-raya awak ka dagiti drama a content na. Awan bibiyang ko na nyaman dagiti maibagbagam. Ay na, nakaragragsa ka talaga lakay. Ha? Tapay. Kita ang
Daytoy maalak matlaangan ti damo asweldo iti Facebook. Apo, kat manuay tinuurnong mo a dollars. Bakit? Manipod nang rugi ak anagaramit iti content ko aging gaita. At damat ng $306 ang naurnong ko. Nagsayatan nga. Naisan din iti PayPal account ko, lakay. Iso nga i-transfer ko matan iti Metrobank account ko. Ay na, nakaragrag sakak man. Nagbunga matlaangan dagiti bannog ko. Ala, bakit? I-transfer mo nga raw dahil. Mapan mo to matan i-withdraw. Mangtid kamot iti balato. Ay katun, alakay. Day talaga yan. Oh, si kamad gang Korea. Nagsapa ka ngayon may dito balay. Wan kumare, imayak ta dala kumakait ko sa ludsudan kan ka. Anya dayta, Apay, pudno ka di tinakita nga impost ni Marta iti Facebook? impost? Anya ayat impost na. Impost na mat nga agsweldo ka nun iti Facebook. Kapod naman. Abay, umapal ka, kumare? Ay, kat na umapal ka, rugyang mo tanda karami dito content mo. Ha? Imbes sa mapan ka makichismismis, di tagaruba, ang karaming kalaangan ni content mo. Iti kasta, umaduti views kan followers mo. Tapno damot masweldo $1 iti pinulan. Awan maawan ken kanu padasan kumare. Mayat kit ding ag-vlog ka Tamas at aduti oras nga awan aramidam. Anya laki din. Anya ko nam Korea. Ag-vlog ka mo time. Wan man? Abay, ti panagkunam ka dyak mo. Oho! Anya? No kabailan ti daduma. Ay kat, kabailak mo't Nyalaki din. Tila makabla-vlog mo ito. No ti panagkuna ni Marta. Kat isulang ti ada kabailan nang ag-aramid iti content na. Oho! Kabailak mo't Ala kay aramidam, ano aramidam? Sa nga ibagbagalaan, Korea. Nagkado ka nga. Aramida ka talaga Adamot cellphone ko. No, ada talent ni Marta. Ay kat, adamot talent ko ade. Apay, just. Ha? Mala, mangal daw tan lakay. Napicturak mo tan timakan. Kalpasan ti pananganta, agedi takman mo't iti bidyok itay. Isopay nga ipos ko inton madamdama. Danmarts, Lights and Sounds. Kadagiti agkasapulan iti Lights and Sounds, kas kuma iti maangay akalaysa, anibersaryo, panagkasangay, ken iti anyaman nga okasyon, awagan nyo lang ni Mr. Dante Martinez. Iti numero 0956-045-3280. Wenno iti Facebook, ken Messenger na, Dante Martinez. Danmarts, Lights and Sounds. Kita ang kadita impos ni Korea video na iti Facebook. Nan, kita ikman. Hi guys! Siyak ni Goria! Mangrugi itakat ag-vlog akmatan. Sapay la kumata suportaran dak Sapay kumata saan kayo Ay, apaw. Una yan na yan ni Korea. Agraraman na talaga. Gapulang tanakita na timpos ni Marta, idi na minsan nga aldaw ang nagsweldo iti Facebook. Naus mo tandidang. Ay, mayama. Nasaysayatan day taga arabiden na. Gamti inaldaw, mapan makichismes iti karuba. Sa bagay mo't kiti Iso nga agreact kapiman iti post na. Tapno ada ma-encourage nga agaramid iti content na. Anya lakit day. Kumare, nakitak man ti impos ni Kumari Goria iti Facebook. Ha? Tiga di video na nga ag-vlog ka numatan? Naimbag man, tanapanunot na ti ag-vlog. Ay naku mare. Naaw histerik na nagapoy tinakita na nga impos mo nga earnings mo iti Facebook. Ha? Kasta ka di? Wan ko mare.
Gaputa nakita na timpos mo nga damatin sweldom iti Facebook. Agvlog ka no matan na dya Goria. Nasayaat ka din o kasta. Isutimbagan ko ano, mare. Imbes na mapan makichismis iti karubay tinaldaw, agaramid latan iti content na. Ay, wala. Awan mat maawan kan kwa na no padasan na. Wen man, baring ano itultulo nila ta? Saan amaw upay? Anya? Negorya? Ag-vlog mo tan? Bakit? Wala kay. Friend mo mat iti Facebook, saan ka di? Wan, ngam in-unfollow iti ba? Anya? Taapay nga in-unfollow. In-unfollow ata, nagalas mo ngamin, nagiti ipupos na iti Facebook. Pasi ka pa masagid iti tao, itaglawlaw na. Anya? Ika umay. So, dyan nakita ti bagbagam a video nga impos na. Kita Nanyaga po man. Saan nga interesado? No lumabas dito yung newsfeed ko, kit buyaag. Yung saan? Anyaga pa. Amapan ko isa-search tinagan na. Sika talaga lakay. Buyaam no lumabas tapno isuka pa'y amainayon a views na muta. Nyalakit din. Hi guys! Adak dito CR, umis isbuak. Iminumak ngamin iti buko juice, iso nga isbuak matin nga isbu. Hays! Hoy, Korea! Nangagkuti bagbagam ah! Di mo kunay na dahi ta video kiti kunting mo. Nay! Isbaw! Iso nga rin nga inbedyo taday content ko, abay ngamin. Anyat parikot mo, Anton. Anya! Anya nga iti amok, no iti da iti nga video, kat ag-viral. Ang laki din. Anya! Ay na, pangasim Korea. Ado ti mabalim mo nga i-content yung dahi ta. Anya ka mo tayo. Ultimo pa nag-isbo mo may content mo. Nawan parikot iti da iti Anton. No agsweldo ak tumot iti Facebook. Sikat ti ad-adda makinabang. Isuasaan ka man na, sumanaw. Ay na, nasaysaya at sapay nga agsala-sala kalatan dita. Wino agkanta ka, oray silang. Ngamtikas ta nga umisbo ka, ikonti mo pa eh. Nagalas ko naktumay. Sumanao. Pumanaw ka man dito'y. Manakibiyang nga. Hays! Agtalaw! Nay! Nanyising aro data ka mo, kakababa ay! Anya man ni Korea. Kastamatan. Hay! Diyak mo. Diyak ma-describe nun niya. Ha? Agbibisin, agraraman, agbali na vlogger. Uyaw-uyawin na dagiti content ko a drama. Awan ka no ti kaas-is ka na. Nagboring ka no dagiti content ko. Ngam ita, nakarkarumat nga ro dagiti ipupos na a content na. Anya matan. Ultimo pa nagisbo. Kan pa nagbawas na kay content na matan. Binagbagaan ka no nila kay na. Ngam talaga anatangkan ti ulo ni Guria. Ay, una yan. No siyak ta kinasawa ken ko ana, ay na. Kasta una babayin kon. No way. Jak pulos inarapa pa makasawa iti kas ken ko ana. Ius. Ay, anya lakit din ni Guria. Nagaduma ngamin ti mabalin na nga i-content. Agsala ken agkanta, ngum no apay ati panagisbu na mutten ti mapanevid video. Inton kuan, ultimo pa naging imas na kanila kay na iterapi. May content na pa yan. Ay, ag-billion views lagit din ni Gurian din oras, salbag. Saan an nasaya at apagwadan ti kakas na content, mare? Panunutin na kumamot ati pan nakaibabain ti anak dano kasta. Hay, ipos na ti panagisbo na. Sana kabilan iti caption good vibes only. Anya nga tati good vibes ijay. Nonsense. Ewan ko na lang. Apay na ijay agoria? Kaslasan mo nga pampanunaw. Saan akasla na? Talaga anapukaw na tilimbong ti panunot na. Anya?
Ay, ini Davao. In-vlog na ti panagisbuna. Sa ita, in-vlog na mutan ti panagdigdigos na. Nga, nana. Kunak lakit din sa inyo, anabuya. Nabuyak ta friend ko may iti Facebook. Kunak nga ron, na-i-vlog nanti panagisbo kan panagdigos na. Amangan no ti sumaruno, nga i-vlog na ket ti panagim-imas da itirabi ikinilakain na. Ay na, nakababain laki din. Naimbag kumama no isuan na pintas. Idiin vlog na ti panagdigos na. Ay na, makitkita dagiti agkakangisit asingait. Kas kada kili-kili akabubuok. Ay na, anya laki din. Supay, mawanan. Talaga na pukaw ang tilimbong ti panunot na. Ayat na lang nga makasweldo iti dollars iti Facebook. Ano matiwagas? Saan kumabot akas jay at mapan na ikon content? Nakababay na permay kunak manain. Ay, wan anana. Puno day ta. Mapan na uyawan ti content ni Marta. Buring ka naw dagiti drama nga ikon content na. Ngam para kanyak maaka may mayat day jay. Adapay mapinot ka adal. Ngam ti content na ngay apanagisbaw kan panagdigaws. Ay, anya laki din. Indon kwan, saan ngagbayag, ma-issue ti account na. Gaputi kas diyang aramid na. Ay, sayang no kwa. Hi guys! Adak, ita dito'y si Army. Agdigusak. Salamat iti pa nagbuybuyayo iti vlog ko Hoy, Korea, kanya man ang dayta. Talaga amang ibabailin to. Anya? No saan mo pailangan sardangan dayta nga rami mo, wag sila talangay, no? Mangibabayin ka kunak manayin. Anya ti parikot mo, Anton. Apaw, nagado ka nga ibagbagam. Lumanabid nga. Di ka latang agulimak. Buyaam ka dilata dagiti vlogs ko. Agreak ka kan ishare mo mo tanadi. Wa! Talaga asam mo nga mo ti mapagbakaan. Alam no dayta tikat mo nga ramiday, ti pakaibabayin ng ti pamilyam. Nasaysaya at langan, wag sila ta. Salbag kiday. Anya? Uyawam dagiti content ni Marta drama. Ngam may met pa'y kida buyain, dagiti vlogs na. Ngam kadagita nansin sa mapan mo ipupaus. Anton! Ala mamin yung dagiti kawis mo. Agawid ka langan ni tayan tinam. Ijay kan nga ag-content aging kat kay kaya mau. Yorag pugi-pugi ka no am. Siyak ti mapapay ni ti kasta nga ramin mau, Korea. Nyalaki din. Nagalasti. Nay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Dahito iti bayad ti baboy yo, Nana Teria. Dahito lang, Bilma. Ada ka di reklamo yo, Nana. Kurang matinyawat mo a kwarta. Saan akas to tigatad tinagsaritaan ta? Kimot tong ti baboy yo. Iso arumbang lang akas tayak ti bayad na, Nana. Ay, awan ti makita ka nagbaliwan na. Di yo siguro pinakpakan, iso akas ta tinapasamak. Pasensya kayo na. Ngam numano tinted ko, final daytan. Sana kun ngagnayon. No saan ko makimutong, diinted ko kumatigat at nagsaritaan tayo. Ano sa inyo pailang dayta? Nayunak to, no adamanan ila ko yo. Aniya? Pangideliveram ka kita baboy ba kahit? Ija sentro. Ada bayar ko ijay lakay. Order damin day ta? Wen, mai-deliver nga min iti ayanda. Nangalang may kita baboy. Ikat ginatang ko Anya lahakit din. Ginatang ko ti baboy ni Nana Teria. Oh, amangan mo, no binarat mo. Ano kurang man tinted mo abayat, ije ba kahit? Ay saan Kinasayak lang iti bastet. Tanadlaw ko medyo kimutong dagiti baboy na.
Sana siguro nga inasikaso itinasaya at idikalman. Siguradum lang nga intin mo tinagtulagan nyo abayad. Tapno awan riri bakal. May isim mo nagawit abakay. Wana, ta medyo dakkel mo tiganan siya lakay. Manungay. Secret. Ribo manan. Ay, syempre Diyak matipalubos sa malugi Makitam na ita, Vilma. Dakkel ti kanan siyam. Iso adi mo kumabaratan, nagiti baboy, nagiti kalugaran tayo. Tapno di da iba ka abarat kang ahente. Basol ko nga rod, no nadiskartiak. Basol ko, no nalaingak amang ilakaw, iso adakkel tiganan siya. Anya lakit din. Gimbatang kayo kanugayam iti materyales, Vilma anak ko. Wantatang, kay deliver dalaang itay. Nakalaan nyo tinggatang yaw. Siyempre, ganan siya, tatang. Kasta talaga ti ahente, nalaingag diskarte tapno adu ti kwarta. Amangan kunak no adaman ti binarat mo dita. Anya kay lakit di matan tatang, day tamot isang kay bagayo. Wan atag dinabang dito lugar tayo ti kinabarat mo. Kaas naman tagi ti kalugaran tayo. No baratam ti baboy alako da. Anya akaasimot nga ibagbagan tatang, bayadak mo ta. Wan anak ko. Ngam tayo husto ko maapresyo ti bayadam, Di mo idabaratan, tanariga mo lang ti agtarakan. Sapay nangina ti feeds ita. Kasta talaga ti negosyo tatang. Ay. Siyempre, ibirok tayo, tapno dakkel ti ganan siya. Anya lakit din. Mabalinsamot din na madispos ti baboy ta, Linda, bakay? Mabalinan lakay. Iso na lang ang tawan mo ti buyer ta. Ang mga nodam mo ni nanang, magbirok iti baboy. Awan ka nung arod. Kit kasano nga ro din na madispos ngay. Madispos ko maadagos, tapno masukatan manan iti buryas. Ipadas kung tuman ti agbirok iti buyer iti online no adda. Sige, pilyam tayo sa nabarat, bakay? Wala kay. Siyak pa iti ko nam. Talaga nga ibirok ko Narigat nga tati agtarakan. Adatarakan nyo ababoy, anya, Mario. At damoy, Maribilma. Diyo ilakaw. Kinapudno na, agberbero kami kanibakit ko iti buyer. Syakon, gatangag ti baboy yaw. Ha? Ay, kwa. No siyak ti pangilakwan yaw, saan kayo amabannog tadalugan ko. Siyak mismo ti mapan mangalay jo balay yaw. Kasaritat pa ni bakit ano niya ti may bagana. Ay, apay laang ngay. Di mo kabailan, tag-desisyon na ya. Ay, kabailan mo kidiyang no may papaniti kakasta abanag. Naskin na pagsaritaan mi nga gasawa. Nangaro na pa kit ni bakit kupiman tinang pakpakan. Kit nagdaldalos iti kulungan na kita ababoy. Urayik ti desisyon yung agasawa. I-text nak. Madimat laeng no ma-overstaying ti baboy. Malugi kayo laeng. Umayak man na naterya. Si kamot gayam day talinda, anyat masapul mo. Kastoy nga minana. For disposal ti baboy ataraken mi. Ngamawan ti buyer mi. 5 heads day jay. Amangan kunak no adam amuyo. Adda ni Vilma akalugaran tayo. Agalanganin nak amangilako kan kwa na. Amangan no baratin naman nun nana. Ay, no syakti si ka, di mon ilakaw kini Vilma. Barat day nga hinte. Di kayat na, kat isulaang ti dakkel, ti ganansya na. Siyak pa'y nalipatan ti inarabin da iti lakok ababoy idi ka. Adda nga rod amuyo abayer nana. Ay, ada ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naanos day jay, kan kang runaan ti amin. Saan a barat?
Itad ko ti kontak number na kan katakuntakam. Wen man nana, agyaman naklaw na yan. Kinasarita nak ni Vilma itay, bakit? Anya ngay timbaganakan kalakay. Kaya't naagatangan ti baboy ta. Anya ngay timbagam, imanugot ka kade. Imbaga kapag saritaan ta pa ya. Naimbag man ta di ka nagdesisyon na dagos lakay. Saan tamok abarat dahi nga ahinte. Kinapudno na, adain suro ni Nana Teria nga ahente lakay. Saan tayon nga agan anos iti barat nga ahente? Asinaw? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Iso ti suki ni Nana Teria ita, tamayat kano ti presyo na. Saan akas kin ni Vilma a barat launay? Kinasarita na kakadi nila kay mo, Linda. May papan ka di iti baboy? Wen, imbagak mat kan kwa na akayat ko agatangan ti baboy yo. Pasensya ka, ngam addan ti buyer mi. Ah? Anya? Adda nang ikontakan mi iti baboy mi. Asino? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naa? Taga kabangibang a barangay pailaeng mat tinapili yo a pangilakwan? Pasensya ka, ngam kasapulan ti kwarta. Iso nga ibirok mi mat a. Asino di mawag, Wilma, bakit? Bayar iti baboy. Agorder manay? Agorder ko maa. Ngam awam mo pangalak iti baboy. Dagiti kalugaran tayo nga eh. Adamutan sa bali nga ahente nga umay dito'y lugar tayo. No kasta. At dagaya man ti kakumpetensyam. Ay, wen, makapasuron nga rod. Eh, kasta talaga ti negosyo. Masurunak launay iti dedya aramon. Over the bakod mat. Sana makontento. Agawan na pailaang mat dagiti supplier ko. Awan maarami dam no isuti kayat dagiti kalugaran tayo apangilakwan iti baboy da. Amin tayo, katag kasapulan iti kwarta. Isarong bang lang ay birok tayo. Asino mat timayat amalugi ngayon. Anyat si Kunam, Vilma anak ko. Dayja anana ti riyang tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da tatang. Anya laki dinaya anak ko. Saan mga binamabalin na pilitam nagiti kalugaran tayo? Asika ti pangilakwan da no di na kaya. Nalipatam samot amano atawan na binarbarat mo ida. Nasayat nga ron, tikas ta nga inaramid dayja bakit tatang. Syakmatan tinaawanan iti suki iti kasta nga inaramid na. Pagadalam na ita, taintun sumaruno, di ka kami nagbalin na barat. Bayadam ti husto presyo, nagiti baboy ti kalugaran tayo. Tandarigat mo't pima, dagdarakan. Kandakal ti gastos ta. Tanangin nakit nga ron ti feds, kan vitamins. Sumrag kapay atag kapita, Vilma. Saan akape ti gagarak nana? Ha, anya nga raud. Da kayo kanumat tinangisuro kadagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da. Isumat lagayam nga awan mayat amang ilako kanyak. In brainwash yung magayam ida. Ne, ay sana pudno da ita. Di kay aglibak, tado tinangibaga kanyak. Siyak tinangipam mo kini Sir Ramon ta nagsaludsod da kanyak. Sa maysa, isuda ti nagdesisyon nga ilako dati baboy da kankwana. Saan kumot ida pinilit? Kahit naragsak kayon. Syakmatan tinaawanan iti kasta ngay naramid yaw. Ambam Vilma, saan ka amaawanan no saan ka laeng abarat? Niyalakit din. Pudno ka diti indanon da kanyak nana. Imay ni Vilma dito'y ayan nyo. Wan Linda, pudno dayta. Anya ti imay na imbagangay. Ay, kati maipapan akin ni Ramon, apada na nga ahinti iti baboy.
Sakmat ng ti pagbabasulan na, no apay nga awa ng ti mayat amang ilako iti baboy kan kwa na. Apay, ada kayo ti pabasulan na ngay, nana. Man amo iti radya a tao. Maikawa siguro ta saan akas idi a big time kadagiti baboy a barbaraten na. Pudno da ita. No saan ko mga minabarat, saan tayo nga agbirok iti sabali nga ahente. O di tuloy-tuloy ko mamit tinegosyo na. Ay, saan amalpas ti balay no kastoy laang lakay? Rugyam mo't ang dagtarakan iti baboy tapno mapadasam mo't. Agtal na ka man dita. Nawan na sayat nga ibagam. Amo mga agparparikot da tao kasta pay laang mat ibagam. Anya lakit din aya. Ti kayat mo kaming gadakkel ti kanan siyam. Anya nga ita, si kamo lang tinawanan. Basol ni Nana Teria ah. May samot day dya aramon. Aga-agaw. Masabat ko laang dita dalan. May na makita na talaga. Nanyaman di mapaspasama kita. Awan daddo maapabasulam no di tabagim. Dahita kinabarat mo ti makagapo. Ti kayat mo kung si kalaang ti dakkel ti kanan siya na. Anya nga ita. Awanan ti may tamang ilako ti baboy na king ka. Negosyo no mo. Apay akasta ti panangkitam kanyak si Kalinda. Kaslada kayat mo asawa na. Ah, ni awan. Amok ah! Naragsak kayo, iti mapaspasamak kanyak ita. Pangasim adyak kayat ti apa. Agin dadalos ka pay laang dita. Amok ah, may isa ka kadagiti naragsak iti napasamak kanyak. No awan tinasayaat nga ibagam, agpatuloy akon. Di naktalikodan no kasta kasarsarita ka. Anay ko, ibatam tibo ko. Di mo urayan asyak ti masarkan ka. Tadi mo amuno anya ti kabalak nga ramidan. Agul uli makaklangarudan. Mangrugi ka manan. Saan pa yan alpas ti kusina yon ako? Awanan tatang. Awan mo't pangalan iti may gatang iti materialis. Eh di agpiro ka ito sa bala trabaho. Adu dita, ngam kurang mo't ti sweldo. Sa balilat tamat ano ahente, naparpartak apang baknangan. Wana, gumawan mo nga rudong pangalami ti baboy. Masayangan naklaunay kadagiti customer ko kumatatang. No masayangan ka, di agtarang ka lang ni ti baboy. Tapno mo malaang tiriga na niya laki din. Na, anong taburyas, bakit? Nagtarakinak man langan iti baboy la ka. Di ko na siguro dagiti kalugaran kat ipalubos ko nga kriga ka. Tangiwat mo, bakit? Kontrole mamay. Mano bulan ang tinapalabas. Di ka pa ilagam naka-move on. Basta, makabalisak to kadagita. Saan lang nga itatial daw. Mag-move on ka din, bakit? Yalaki, di mo dati. Ikariman, di kasta ka panunutang. Inton ko, makarma ka manan. Kumusta ka, anak ko? Kumusta dagiti baboy at arakan mo? Makapabanmog nga ron, tata. Kasta talaga. Awan tinalaka, anak ko. Ay, nagsakit ti likod ko anang bagbagkat iti ilutok akananda. Agraman agdalos iti kulungan da. Mapanti oras. Ano sama? Ita, amumutan, tirigat agtarakan. Nagngina pa'y nga rod mo ti vitamins can feeds. Iti kasta ka pa na sa manak ko. Mawata mo't siguro itan. Napay ang nagbirok dagiti kalugaran tayo iti ahente. Amang gatang iti baboy da iti husto a presyo. Apay kasta tilangan bakit? Ginatang dakal iti baboy mo? Wanla kay. O lagayam. Apay nga da kasta tilangam. Madlaw saan ka na ragsak.
Tanatumpungak pa'y lang matibayar ang barat mo. Daytoy tilistaan ti gastos ko. Lugyak launay lakay. Nan, kita ka man tigasos mo. Aday tanay. Dakkel mo tanday ta. Ngam daytoy lang kit dit inted na bayad ti baboy ko. Maria Kusina ikurisma. Dakkel tilogin bakit? Day tangarod lakay. Ay, kastoy gayam tirik na ti mabarat. Anya tirig na bakit? Ibagamat kanyak. Nasakit itirik na. Ay, inayaywanak iti manu abulan dagi jay ababoy. Sa ita, baratan dalaang. Ay, noamok lang. Diyak kuman inlaklako dagi jay ababoy. Ita, amumon bakit? Luan niya man timarikrik na mita. Kastamat lang, timarik na dagiti kalugaran tayo. Iti binarat mo ti baboy da. Amum bakit? Di tayo agbali naman ang gundaway. Saan lang at ibukod tayo pagimbagan ti intay panunutin. Panunutin tayo ti pada tayo at taong agsakripisyo para itinasaya at masakbayan ti pamilyada. Anya laki din bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Salbag tigas ta nga aramid mo, Berto. Talaga nga awanan tinamnamang agbalbaliw ka pa'y. Balbali nga bagbagaman marga. Aw madakas nararamida ka. Anya? Awanan bakit? Talagang napatigan di arakan niya. Napatpatag paigid din ati arak ng masika nga asawak. Ay, kat no kastamat laan. Baybayan ka nga rudan, Berto. Lukurang pa'y tinainom mo nga arak. Rumwar ka manan. No saan ka pa'y anapnag, salbag ka talaga. Anya. Anya lakit din. Ay, sakit ka talaga ti ulo. Unay kan lando. Ay, awan talaga tinagdumaan nyo kin ni Berto. Day talatan arak ti itugtugawan nyo itinagmalmalam. Anya ka lagi din. Ay, amin. Naku naman, nagpara kami ni Berto, Amam Marta. Nagpara kayo magkanimarga ang ngaw-ngaw. Ang ngaw-ngaw! Anya? Amam ka, day tayo upa amanok. Kahit itlog na lang. Putak. Kaslasi ka. Anay. Sa anak nga ang putak-putak no saan akasta ti aramid mo. Agasan man, isakripisyong pa'y timay sa aldaw mo tapnulaang uminom kayo, salbag kakit di. Anay. Di ka kadimadanagan ba kay? No inom ko, inom la. Napipiyapay timang inom mo. Ngam tayo agbabay. Anya, ay saan man at tila pangikum-kum paraam si Kalando? Tumanaw ka. Maminsan pa'y at talaga. Unay daytan, awan pa'y panagbutang nyo itirabi a panagawid yo. Ay no, di kay pa'y lamaal-alya di tadalan tapno agnakam kayo. Oh, how? Padjam mo na itang alalya. Awan latamok, amay. Awan latamok, kuna manay, nyalaki din. Ala, kasladyak patyan anatayan ni Berting nanaising. Ay natayag. Naala na ti sakit na itinalabos sa panagin inom na iti arak. Ay, dayta ti kanayon ko nga ibagbaga ka ni Berto. Ngam awan lat tanana. Awan ti ipangag na asao. Santo mo siguro agnakaman o makarik na iti sakit. Ngam yay na, yad adayo na mo't Ay, awan ni Berto. Nakuna na nga rod kanya, anapatpatag ka no ti arak, ngam siya nga asawa na. Anya lakit din. Aniya,
Naibaga na daytaken ka. Wala na. Iso akas lawan pa ikit din sir-sirbik nga asawa na. Gapo itikas dyan ay baga na kanya. Puo na yan na Berto. Talaga nga ara ka, hindi pa nakadanom na. Ay wala na. Ipatay na lakit din no saan ang makainom iti arak iti duwang aldaw. Ay, numabalin nga ron kat agsapa aldaw malam nga uminom iti arak. Anya lakit din. Oh, ita, natayan ni Berteng lakay. Natay, gapo iti nalabas a panagin inom na. Panagkunak ba kayo? Iso na tayo, baliktad nga mintibagis na. Anya? Ay nako. Makapaladi nga mo niya. Awanan ti kainuman mi kinipari landa. Awanan ti berting nga kanayan nga agwan no kasi nga awisan mi nga uminom. Ay, kat, no kayat mo matati sumarunugan kwa na katala. Uminom ka nga uminom iti arak. Anya lakit din. Anya? Tapno mamimpin sana ang tiragsak. Ay, nagbayagan. Sige, di mo bakit? Tas lay daw mo ba? Hindi papatay ko mo. Saan ko nga idawdawat? Yeah. Ibagbagak laang. Di ka pa'y kaya tapno ijay yon nga ipapasti uminom nga uminom. Kadwayo pa yan ni Satanas. Ay, tili bagbaga mo. Bakit? Lapukaw sa mo itong tilimbong ti panunot mo. Di ta ka man langin. Awahan, pare. Napukawan tamanin ti may sa akong pare. Ay, huwag nga ron pare. Makapaikawang awanin ni Berting nga kasangsangot ano uminom ta. Huwag nga rin, pare. Maikawa nga awanan ti ibabaon ta gumatang iti arak mo kasi siya na bartek ta. Ay, makapasin na ay. No apay mo ngamin, anagriga nga ikatinday ta nga ara dyaw. Dahil nga rin, pare. Sa pulan latawan kami ti bagi dahil nga arak. Manipo di ta paray, kontrol man pailaan. Ayawan, pare. No kanayunan ta. Ang mga nusan ngagbayak at sumarunutan kong kuhana. Ay sos, sumarunong ibagbagam mo pare. Ipumpunta pa mo ni Berting ah. Ay no, kaya mo ako si kalaan, pangasay, tasan nakpengiram-raman paray. Si kapelaan, ito muna. Anya, si kamo. Nyak pa'y ka timatay aw. Naiimas pa'y lang timangan iti kilaban o. Makalawas mo ten anak kamasayag tibang kay ni Berteng, kumare. Aywan, kumare. Iso ang makalawas matan asan ang naging inom nila kay ko. Kan ti asawam iti arak. Ay, sapay la kumaatag tultulo yun dayta. Oho, jak lapat yan, mare. Ha? Uray po utam. Kalpasan ti manula ang ngaldaw, sublian damanan ti arak. Sapay ko matasaan mo ten, mare. Ay, dagijay pa'y amamartag ti kunam. Italaang nga adda natay, gapo iti arak. Iso akong dilimpiw da. Ngam kalpasan ti manula ang alawas, kunak tumat. Ay, awan ano kasta ti mapasamak, mare. Balik na naman tayo sa dating gawi. Unget ditoy, unget ijay, unget ita, unget manen inton bigat gapula ang iti salbag nga arak. Anya laki din. Ay na, nasaya at ang sabat ka kumare. Apay kumare. Hindi ka ni Jitersena ni bakit usang. At nila kay mo ijay. Kasta una abartak na. Anya? Nalabsak ijay. Haist! Agsarsarwa si ka. Ay, say! Una yun day jay alalaki aya. Asino ti kadwa na ijay? Agmay-may samad. Isa ko na. Agmay-may san samad ang naginom. Tsaka lamuan adda kadwa na nga pinanawan tan. Ay, una yan ay ati kastoy abiyag. Inayan. Napambanuga ka naggapoy ti trabaho, nga mapanak pa'y lamang nyawid iti nabartag. Ay, salbagkit day. Ikaman ngamin ti pagnakman na. Manumat ng tinaramid ko kankwa na ako nakapagnakman na. Ngam awan latamat mare. Konsumisyon na talaga. Ala, ano sang kumare? Anya nga ka asawam ka nga rumang.
madani manen ti piyesta dagiti natay. Ngam sika, adda kalaeng nga agkay wara dita igiged. Gapo iti nalabas sa bartek mo. Nya. Ako mga iti umadanin di pesta kagitin na tayo. Abay, mapasardeng mo garot ti panaginom mi tara mat. Anya? Ilang di ba ka mga... Rote palang kunam ka, mabuti nga kitalaan niya. Saan? Marga? Anya ka po mga? Isu na kiti at nagbutang kanya kaya. Saan ka siya ti mabutang nga nakwata? Al-alya kay bagbagam mo na naman. Yeah. Sa payla ko mata, makasabat kayo kanilando iti al-alya inton piyesta tinatay. Nakita man ti kinaturredyo. Wow. Sana ka mabutan? Ulak to ba? Nilagi din na. Ne, no kaano arumabin? Igiddan mo matirumwar, Lando. Ha? Papanamanin aya. Di talagang man. Unay ka na iya. Ay napo, Lando. Piyesta dagiti natay itang aldaw. Ngam rumwar ka pailaang. Anya ko mano, piyesta dagiti natay ita. San aday ta tilapay, tapno saan kami nga uminaw, biti kumparay. Anya? Malain na kumbakay. Mabit kami laang. Dita kami laang asidag. Dito la terse, na di bakit tereng. Nagsara magaya, muntiakin na istor ito'y naginumanta, paray. Ngayon, pare. Oo na yan. Nabartag tamatan. Nalaki ideng. Ay, Sa pa'y piyesta tinatay itang aldaw, paray. manalo nga no, piyesta lagi tinatay sa. Ang laki din. Yan naman to tinabati. Kalbasa na, agawid tamatan na. Nagbasit mo to, natin inumunyon, kukumpare. Sino ka? Oo na yun. Ah. Manulang nga pula na saan tayo nagkikita. Saan akong amailasin. Parang daw. Mabilang. Birtiteng-teng. Uwan, siya kong maroon. Kitalaa. Uminom tayo. Parila to. Sa palin na to. Yan mapaspasamang pare. Kasano kumamot ang makiinom ka na tani pare. Berting ka na tayo. Ay, sa palin na ito. Ang hawid tal pare. Ay, agawitan paray. Sumgara kong pati ormaw. Tal pare. Taran pare! Oh, apay nga agkalkalingetan ka anagawid, Lando. Ay. Kunak man no napan kayo iminom kini kumparen Berto. Ay, napang kami bakay. Kinapudno na, nabartag kami itay. Ngam namin pinsan, ang nausawang kami di at day masidag ka na kami alalakay. Makinom kidi ka na. Ano mo Ha? Asino ngay day jay? Sumgara mo, tinsal pagkiday. Ha? At day masidag ka na kami, makinom ka na. Nairopa ka talaga pa kahit. Nairopa ak. Ni pari Berting dayay, oh. Anya? Kasano ani pare Berting? Masidag ka na kamay. Nakunana pa yan, nagbasik ka nun, ti arak inumumay. Uray nga rin ni pare Berto, kayo nagbutang. Iso nagpaspas kami, nakaaway ta. Minaputan na dakam mo nito yan. Oh, kunak man no saan kayo amabutang iti al-alya? No agsao kayo, saan kayo amabutang? Ngam ita, nagawid kayo mga kalkaling etan. Apa? Oh, Lando, takrot kayo magayam.
Iti gaano man, dakayatan di mapanuminom. Oh, kun kunam lang day taberto. Naku na ka, jakayat talaga. Kunam ide, saan ka amabutang iti alalya? Sa ita, ikarkarimaw na saan kan amapan uminom gapula ang iti alalya day di pare berteng. Sumgarak man bakit? Pangasim mata. San mo sang kadagulit tinagan na. Sumgarak ko naktumit. Oho, nagadukot nga ibagbagamon. Tilang magayam alalya ni pare berting ti makapasardengken ka iti kinamanginom mo. Salbag ka. Ano niya? Ay, jakayat na talaga. Bakit? Yakit ta. Umay ka nung makinom ka dami. Oh, alalya. Makinom. Ay. Imbagak matken ka, a piyesta dagiti natayita. Ngampulos asaan mo adengdeng ganti bagbagak. Anya nga ita? Ala, ing kayo manan kanilando. Rumwar kayo manan takita man. Anya lakit din. Nakaskas daaw man day tang aramid mo italando. Ha? Itaman pa'y asaan ka arumor amapan makiinom kadagiti ko kumparem. Huh. Kayatay, bakay. Ha? Apay? Agingga ka di ita. Kat mabutbutang kapaylaang gapo iti alalya ni pare Berteng nga imasidag idi na minsan nga aldaw kada kayo. Di mo man sang kay bagat tinagan na bakit? Sumsunggarak tong kalmangag ko tinagan na. Ay, husto lagayam ti naramid na kada kayo. Isulagayam ti makapagbalbaliw kada kayo kiniberto iti nalabas a panagin inom yo. Ay, kay husto kumamot din na bakit? Husto taruhopam. Sapay la kumata inton addamanen pakarabyan nyo. Sapay la kumata ag parang manen. Tapno ad-addapay amabut-butong kayo kiniberto. Anya laki din. Effective ba talaga ti costume ta, kumare? Un nga rod kumare. Gapukit di tinalabas abartek da. Saan da nakadlaw asyak ti masidag kadakwada. Idi madama ti inom da. Wen nga rod, kumare. Panagkunada kat ni pare Berting nga talaga. Ngamayat mati inaramid na kumare. Kitaam, kat manumutin nga aldaw asaan da nga imin inom. Imbaglakit din ata naira na Halloween ita. Iso amamati damat nga alalya ni Berting ti masidag kadakwada. Ay, isulagayam ti makapagbaliw kadakwada. Wen nga rod, kumare. Alalya lagayam ti makapasardang iti kinamamartak da. Bareng man kumare, no maikat dakit din ang mamimpinsan. Tapno adda serbi ti plinano ta apamutbutang kadakwada. Nakaskas daw, manday tangaramid mo, Berto. Ha? Itaman pa nga da ka laang dito'y balay. Makapaikaw, amit Sigakit di, bakit? Apay, saan ka amapan makiinom? Saanin? Pulos sa jakayatan ti uminom itara ko naktungat. Aha. Urawan ti umininom ko naktungat. Oho! Alalya lagayam ti makapaysardeng iti kinamamartak yo kanilando. Anya? Alyamat gayam ni Berting ti katapat yo. Anya lakit din. Hala, huston bakit? Sa nabalita maulin na ito panaginom mi kinilando. Pulos asahan na maulit pa. Napabot nga kami ti kastahunay. Nasayaat no kasta, Berto. Iti ka ano man bakit? Diyak malipatan da ito'y ahaluhin. Ang nagparang ni Berting kada kami kinilando. Kat manipod mo tita. Sardengan min ti uminom. Pulos, unak tumay.
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.